Sorojo ngal bengal kalah kena jon atel-tel. Arap ajir but. Engko lo unjuk rasa bi orang bini. Riben bedu unjuk rasa kangko. Kiai. Kiai pun mun lakon ning laki kapi reng bini tandi lako. Bener Bu. Lakon ini ning laki kapi. Mance reng laki. Alandu reng laki. Abulence reng laki. Nyiram reng laki. Nyelo aing reng laki. Atana reng laki. Asapuan reng laki. Ngancu anak reng laki. Reng bini reng karo setong tugas apa toro oca ketimun esoro mance mangkat maleta ala kuatel tel muloloro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli wa sallim wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daraka daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita astaghfiruka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafizina lil qur'ani was sunnah fuqaha'a fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Amma ba'da. Samahatal ulama al-a'izza wal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, akhussu bidzikri wat ta'zim, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Khalil Yasin Serabu Epon dari Bengkalan, sesangat abdina amul ja'aki torto'ati, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Abdul Aziz Syahid, jukenan sesangat abdina amul ja'aki torto'ati,
ajunan Hadratal Mukarram wal Muhtaram Kiai Ma'mun sareng ajunan Hadratal Mukarram wal Muhtaram Kiai Masduk sareng ajunan Hadratal Mukarram wal Muhtaram Kiai Syarqawi ajunan Hadratal Mukarram wal Muhtaram Kiai Khalil sareng ajunan Hadratal Mukarram wal Muhtaram Al Ustad Suryadi wa yalihi ajunan Hadratal Mukarram wal Muhtaram Al Ustad Wafi sareng setuju para alim, setuju para ulama, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, para guru ngaji, seampun sabti hadir dek kadinto tempat, sanaos abdina tak anyebut dek ka asmaepon, tak mengurangi rasa hormat, sesangat abdina amul jaaki torto aji. Pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Tisa Ambender sareng setuju jajaran, saya sangat beten kaula amul jaaki tercinta sayangi, sahibat dakwah, sahibal farah was surur was sa'adah, teretan Bapak Muhammad Rifai sareng Ibu Zainiyah sareng setuju keluarga besar ika dinto tempat, saya sangat beten kaulah amul jaaki tercinta sayangi, mancer muka tuan rumah sekeluarga paring lanceng umur berkat umur oleh taufik ben hidayah tebel iman ben Islam teti orang setakok deka Allah paring namura rezekina rezeki si banyak si halal si teti syarat ibadah ben mancer muka bi Allah paring tuli dapat dek Mekah Madinah kalaban kabadan kempang beres ben selamat setuju perjuangan pengorbanan imalem semangkin gak dintoh itu tiakina pengorbanan si ikhlas ben si terima bi Allah ben mancer muka ikan tena selebih banyak selebih barokah ben manfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma. Ajunan hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah pengajian, ajunan pencinta Rasulullah, pencinta Islam, pencinta ulama, pencinta Al-Quran, seinsyaallah ajunan setuju emul jaaki sareng Gusti Allah, saya sangat beten kaulah amul jaaki tercinta sayangi. Asyukur di ajunan Allah bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin, dan kula ajunan saat malam semangkin keparingan nikmat sehat wal afiyah sehingga dan kula ajunan bisa bermuwajjah, bisa hadir ke tempat semuljah penuh barakah, mencer-mencer setuju kak dinto aropaki tante apa longaten kula ajunan sampai ke swarga kalaben setong tampar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amin Allahumma. Salawat salam ngiring aturaki dek kajungjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekadima beliau ampun apek taten kula ajunan dari alam peteng ngale ke alam setera, mencermu katen kula ajunan sebagai ummatah Nabi Muhammad kenging syafaat beliau langkong-langkong pagi hari kiamat, langkong-langkong syafaatal uzma amin Allahumma.
syafaat kak dinto bede pak eko pur syafaat Rasulullah bede etempengan syafaat kak dinto bede neraka syafaat kak dinto bede sampai ke swarga syafaat Rasulullah kak dinto bede. Orang bila ampun ngaule syafaat Rasulullah maka dunia akhirat manusia kak dinto bekal ontong. Amin. Amin Allahumma. Eko pur syafaat kak dinto bede. Tore sebelum eterosaki kula acara eta agelu. Terus pak. Bodoh orang meler pak. Tapi orang panika make meler cek lebur maca solawat ke Rasulullah. Dari nama meler tadi kampengan apa? Itek lober, ajem mata tangke lober, sanyo lober, kulkas lober, sepeda motor lober, meler tak cuma. Tapi orang panika make meler cek lebur maca solawat ke Rasulullah. Sampai mun lederin lebur maca solawat ke Rasulullah bu, mun maca solawat telengis tatangis. Bon, totor lekas orang panika mate. Ya sedang lamate belum pak. Lupa hisab belum lomari di. Allahumma sholli ala Muhammad. Depak ke kopur. Rabu dua malaikat pasera malaikat mungkar ben nakir pak malaikat mungkar ben nakir panika ngibeu keuteuh pak burro napa pole karo orang sakampung orang telotisa mun ngangka napa pole sampai angka aguli tak aguli. Orang seyantar ilmu kubur panika pak bainal ainain yantara mata dua nih seyantar manusia yantar mata dua bila lebih orang saya tak apa jeng teh terus selamat tu kula ben sampean amin. Rabu dua malaikat mungkar ben nakir ada bu malaikat mungkar nakir adia meler tahu sanya tanyakin pam petebuk ya bahasan reng am bener ya ada bu malaikat nakir entos lu toko itu kan ya Allah tanya aki ke lu mari mun tak tahu aja pas kedua kok periksanin bi malaikat marabbuka siapa pangeran abaan sering lemeler pak karo awa-awa tak tahu aja marabbuka wah arapah mel penyaring bu mel ada bu malaikat mungkar pampet bukir entos geluh mun sampai telo kali tanya kinta aja kemarin pas kedua on akhirnya masuk tanya kinah si nomor telok pak pas bede keluar dari patuna kubur orang genteng room pas entar ka mayit pa nih pas nang esetin mayit pangucak orang segenteng serom pa nih mayit mban mun etanya akin bi malaikat jawab ajawab mayit benih keng tak jawab keng tak tahu iya kalau bahasan dengan bener ya Allahumma sholli ala Muhammad tore jawab ibulana periksanin bi malaikat marabbuka siapa pangeran abad ibu lain bi segentang serom mayit jawab Allahu Rabbi ajawab mayit panih Allahu Rabbi wa man nabiyuka jawab Muhammadun Nabi ajawab oleh mayit Muhammadun Nabi sampai 6 pertanyaan ibu lain bi orang pensegenteng panih sampai mayit panik tahu ajawab kapi ke pertanyaan malaikat alhamdulillah salamat alhamdulillah nyorot malaikat ada bu pak mayit naumatal arus
tedung ben papade ben tedung mantan anyar. Masya Allah. Coba tore geser kaset gula ben sampean kalambe ki mantan anyar karo. Seneng napa penten Pak? Seneng napa punten? Seneng napa enten Bu? Seneng. Orang bener nih kamu mantan anyar malam pertama beni tanang pertama si alako. Apa? Sokoh atu sokoh bener Pak. Dari sokoh terus ajalan ke atas dingda Pak kata otak guli baru tanang si alako. Bener Pak. Makanya debun Rasulullah kula ben sampean mun mari apolong tedung ben bini pertama separlo ibe coy pertama separlo iya say tanang arapa karena tanang ria si ageng rageng teh ngaleng marang mi tahu ke hori sering lalakon na teh. Allahumma salli ala Muhammad sallu ala Muhammad. Atanya mayit sera sampian datang ke kanto malain gula kangkui ajawab pertanyaan malaikat sehingga gula salamet pas era sampian ajawab orang segenteng sero om nika Pak gula malaikat gula nika solawat sampian karo bi Allah pateti gula nika solawat sampian gula mangken panika iutus Rasulullah pakon bi Rasulullah entar kakanto kaangkui malai sampian ajawab pertanyaan malaikat amin Allahumma syafaat Rasulullah mangken tore ten gula ajunan si Arab syafaat Rasulullah mangken orang am bener palebur maca solawat ka Rasulullah Pak repasannya mian lapar ngantok na paging mati ya teh. Ayo pa semangat Bu oi ka dintok wah abang kok kiai Bu monetikanin kiai kak dintok pas oi pas anggas Bu oi ada kan kompoi apa kok Bu. Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad. Orang lebur maca solawat ka Rasulullah insyaallah bakal ngaule syafaat Rasulullah amin gua. Orang lebur maca solawat ka Rasulullah nika berarti cinta ka Rasulullah amin. Bede setong hikayah bede setong cerita lambok bede pemuda Pak terus lagi ya dari lebur maca solawat bila acelen maca solawat melolo bila soko atintek solawat sebaca ke Rasulullah bila soko kangan atengka solawat soko kacer atengka solawat setiap atentek maca solawat ke Rasulullah pangkibi Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri intarin orang penikah kenapa Imam Abu Sufyan sampian cek lebur maca solawat ka Rasulullah setiap soko alangkah setiap soko atintek setiap soko atengka solawat sampian sebaca ka Rasulullah sampian cek lebur maca solawat ka Rasulullah mungkin ada kenangan khusus ben Rasulullah terus lagi ya ajawab orang penih Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri abdina lebur maca solawat ka Rasulullah bahkan setiap langkah abdina maca solawat ka Rasulullah lakar bede kenangan khusus ben Rasulullah tanya kibi Imam Abu Sufyan napa kenang nake ajawab pemuda penih abdina pernah ajelenan ben orang sepo abdina Imam Abu Sufyan kakak emak ka Mekah haji mantenan tuli dia Pak sampean Pak saya haji mantenan tuli haji saya ada Pak manteran tuli ada Pak boleh walan mangken rukun Islam bi orang am bener layau be rukun Islam benilai mak kiai kare pampak anapa hajian sobung pon kiai insyaallah tahun datang bede Pak amin mun gula tak pati kepikiran Pak telo kali pon de Pak
serepot gak empian ni kan pakai songkok pote palsu dia menteri tuli asli amin abdina pernah acelenan ben orang sepo abdina gagak emak ke Mekah haji tapi ting ampun dapat ke Mekah Imam Abu Sufyan orang sepo abdina sakit orang sepo abdina kain to aneh sakit napa ke tabuk kadin to bere muwa kain to au beropah teti celeng abdina ngetek akhir abdina nangis ke Allah matur ke Allah keangkui kesembuhan orang tua abdina keangkui orang sepo abdina kain to saya sehat beres matur ke Allah abdina mari adua beda kejadian aneh kak dinto Imam Abu Sufyan napa ke pas beda ondem tebel pak tebel aku lung roh mun nyandeng dinaik kok cak lak palak tahun thank you pak jadi mun aku lung lak palak tahun terus pak akhirnya dari ondum setebul pani keluar manusia genteng berpakaian serba putih pas toron orang ke bebe pani pas entar kareng tuan anak-anak sesake semua au beceleng setabuk berekan pas tabuk pani kaias tani alhamdulillah abid kelpes pas muah se au beceleng iosap pas beli one pole aropa manusia jadi tak kerjet si anak mator pasera panjenengan aja uap orang segenteng seberpakaian serba putih nih kan berpakaian serba putih belum ke pengajian kanto awal LPI Laskar LPI ini tenang siapa selaknya lah Arya muni pakeluarin tembak buru kade dia gelu are tanpa mundur iawal magi kiai na tahu mari na mulai na iawal la boleh Walan kadang gula mun daerah timur, munda tengah jemput, kencing mulai naik torot. Tak lapa ada ben tisu, orang mun maringakan posang nyari tisu. Mari yang ku ibu uang tisu na. Pada ben kiai, mun kita makat mulai bori Pak Rifai AWA, sengak selaku malam. Lek Sarkawi mulai bori sengak selaku malam kak. Sampai gelek ki buru telepon beli ka imah. Biasa mun perapaan parlo, tapi deki bila mare dia. Kapan mulai ke hari ku bah bede telepon tak posang kiai ada. Gelura. Allahumma sholli ala Muhammad. Mentar muka deking para ulama, para habaib nih oleh barokah. Takah hajat dunia akhirat. Amin. Terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirat terkerjat si anak. Pasera ajunan. Ajawab orang segenteng seberpakaian putih penih. Gula Nabi na sampian ke. Gula Muhammad bin Abdullah. Gula Muhammad Rasulullah. Terkerjat anak nih Pak. Tuh. Ya Rasulullah. Keistimewaan panapa sebeda dengan orang sepo abdina sehingga ajunan toron langsung ke aku mengobati orang sepo abdina sesongkan. Napa jawab Rasulullah? Ke estona reng tuana sampian cek raja netusa. Pak estona orang sepona sampian raja tusa. Tabuk nikah bere karena reng sepona sampian lebur ngakan bereng riba bereng penyareng bereng riba orang lebur ngakanan bereng riba ku laku akhirat tabun be penyareng tabun be pada ban gunung paling raja na gunung tabu dia ai sedere dia kata tian dari apoi neraka mangkana orang ambener jak bur lebur ngakanan bereng riba jak bur lebur alakoh jadi ketos gritos mau tang seket kotu majar satos
Beda tade. Beda tade. Ana pareng mangken nika dari lebur katunya. Mangken nika mun miskin tak patekan rekan orang, Bu. Bu. Jareng lah tua kaki amen bungem-bungan, Bu. Ayo make segene tak ngoleh nembun dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Pak. Zaman mangken mun miskin tak patekan rekan orang. Napa boleh kalau orang-orang biasa mage kiai mangken mun miskin tak patekan rekan bi orang. Bener. Penyaring bener. Beda orang kiai nang am bener alim keng miskin bi orang am bener tak patekan rekan. Iyon jeng tak pati yang kapan dateng paling karo esapa sampian make toju iku. Tapi coba yang bener beda kiai tak pati alim keng sogi mobil Alphard iyon jeng bi orang am bener ki jarak 50 meter laju go kebi pelero se tekem beda tade penyaring beda tade mau renga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus pon hadirin wal hadirat sesami-sami mulja sebeten kula amulja aki mangkana cek lebur ngakan bareng riba estona orang tua na sampean nikah raja dosa keh debun Rasulullah muah au beceleng nikah dari raja na dosa tapi beda keistimewaan na orang tua na sampean nikah keh kenapa kento ya Rasul mun ngiding sebutan asma Muhammad langsung maca solawat kagula amin mun ngiding asmana Muhammad langsung maca solawat ka Rasulullah ketika istimewaanna mun paoreng panika lebur maca solawat ka Rasulullah mangkana Rasulullah turun langsung Pak mangkana orang lebur maca solawat ka Rasulullah hebat Pak terus debuna ulama orang mun maca solawat dari colok ria keluar terak pada ben gedop roh agak malam mah kujuk gedop ben kelap nah engkau ngitek eroma isare ngitek iya ngitek Pak ngitek de emah kageluk nani bini ada pahelang makelap-kelap Pak alhamdulillah terus pengajian pada ban gedep keluar terak dari colok demun ulama orang mun maca solawat ka Rasulullah akhirat terak nikah mengelilingi seluruh penjuru akhirat terak nikah bi Allah pada cimanu jadi apa Bu manuk nikah andi lembeng petong polo ebu lembeng per lembeng andi cetak petong polo ebu cetak per cetak andi muah petong polo ebu muah per muah andi lesan andi colok petong polo ebu colok per colok andi lesan petong polo ebu lesan per lesan maca solawat ka Rasulullah petong polo ebu solawat beda ulama madebu mau tasbih petong polo ebu tasbih per lesan nih mau tasbih petong polo ebu tasbih parlona minta aki saporana orang se maca solawat ka Rasulullah amin kote ya orang apa dina teh amin Allahumma amin Allahumma orang mun lebur maca solawat ka Rasulullah berempat tasbih puluhan ebu kali puluhan ebu berempat juta tak buat kalkulator teh apa boleh sampai ebuan tasbih terus lagi Bu kula ben sampian debun Rasulullah maca subhanallah sekalian pas eterema bi Allah tapi bi Allah tek beles kalaben kenceran tek beles kalaben suwarga
tapi ibelis kalaban harta, ibelis umpama kalaban mobil, subhanallah setong mulai dari umat Nabi Adam sampai mangken per orang meloh bagian mobil sabolo. Subhanallah setong mun ibelis kalaban mobil bi Allah mulai dari umat Nabi Adam sampai mangken per orang melo mobil sabolo. Pak, alhamdulillah maca alhamdulillah sakalian boy pas etarema bi Allah pas belis kalaban swarga pas belis kalaban beseh umpama maka mulai dari bumi ampos kalangi arepos sak dari beseh kan nyaman orang ampun dermuna ke baya Roma tahu sama lebih beseh maca alhamdulillah sekalian posak di beseh sampai orang mati kececen beseh kan iya teh. Allahumma salli ala Muhammad mantar salamat kapi amin mangkana syafaat Rasulullah ka'din tobad eko pur badai syafaat sampai katempengan badai syafaat Rasulullah. Pak Bu kulaban sampian etempengan ku laku engki mun oleh syafaat Rasulullah make benyaan amal cubaan ting etembeng maka bakal lebih berat kasekangan amin gua lebih berat ke amal bagus amin lepas dari tempengan bada dua kenengan mun beraan kasekangan suwarga dadi jaminan tapi seka kobater mun beraan kasekacer tandena orang sekaler apolong ban orang kafir terselamat tak jadi kula ban sampean mulai syafaat etembangan masuk ke tembangan maka kula ban sampean lebih banyak amal cobaan mun oleh syafaat Rasulullah tila tembang lebih banyak ka amal bagus lebih berat kasekanan amin Allahumma sampai ke neraka beda syafaat itu terus lagi Pak terus lagi Bu orang masuk neraka mun ngaule syafaat Rasulullah maka bakal iangkat dari neraka bi Allah bakal iyalle ke swarga amin ko teh duh empat tokol di gelas deh maring kakek teh amin Allahumma masuk neraka menoleh syafaat Rasulullah bakal iangkat bi Allah ngalle ke swarga sampai swarga ni kapak bede syafaat kula ben sampian swarga menoleh syafaat Rasulullah jan epe tengki pangkat bi Allah amin amin Pak kulaku beda orang yang nyeret yang ibudin Rasulullah masuk swarga dibudi beda norok umat yang nyeret ceng ya Allah tibi Rasulullah kamam pian abdina ngiring ajunan serem pian abdina umat ajunan engki amalan apa abdina orang sealatinin anak yatim abdina kafilul yatim misam Rasulullah ongki mun senikah tori reng bereng ke swarga amin amin mangkande mun Rasulullah ana wa kafilul yatim hakadha engkau ben orang sealatin anak yatim ya akhirat hakadha pada ben riya tak jauh along polong mangkana paling bagus setisa mun iti saja beda anak yatim pas elaci nih tapi paling cuban tisa mun iti saja beda anak yatim pas terlantar paling bagus Roma mun Roma dia beda anak yatim pas elaci nih tapi paling cuban Roma mun Roma dia beda anak yatim pas terlantar maka debun Rasulullah engkau ben sealatin anak yatim ya akhirat hakadha pada ben riya iku amin terus selamat sampean Pak penyaring terus selamat sampean terus bejre ke Khalil Yasin Rabu
Rabu. Alhamdulillah. Berarti gue tahu sabit abid. Terus sampai gue berempah. Semalam. Kan gendeng kok apa? Isra semalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus selamat orang yang bener. Dapun Rasulullah telok kalako. Apaan mun terus selamat? Pertama, amsik alaika lisanak. Jaga lisan. Bu. Marah nyapit mbak coba lekanan rang melarang kaki bu. Bu. Jaga lisan. Pak. Ana lisan me pakon jaga. Al-lisanu jirmuha saghirun wa jurmuha kabirun. Colok nikah berengakeni keng tu sana raja. Caam bener colok riak lo bengakeni keng bahaya na raja. Mangkana mun colok selamat angkuta beden selain norok selamat. Angkuta beden selain de matorok ka colok kabi. Pepeh matorok ka colok. Can pepeh lo ben mun abenta ngesteteh jek korsokor abenta lo. Kake mun salah caca setapok bi orang beni kake lo engko iku. Bener. Tabu matorok ka colok. Tengate mun abenta lo. Kake mun salah caca seduas beni sapa engko lo. Maka dawuh Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat manusia tergantung colok. Mun colok selamat manusia nika selamat. Torot make dango ca amin. Kok tele sangka senyur wah. Amin Allahumma. Pertama, terus. Nomor 2, terus selamat orang yang bener dawuh Rasulullah. Wal yasa kabaituk. Pacember mana? Pak, Jember mana? Bu, Roma Jember. Napa Roma seraja enten? Mangkene kan tasyakuran selamat na Roma ya. Ini kita masuk bahas di tengah ini sukun ni. Roma tingkat keramik beniga ni ke Roma Jember. Tapi napa debun ulama? Kayak di ngaki orang yang bener. Termasuk Pak Rifai ben Ibu Zainiyah sekeluarga. Roma Jember debuna ulama tergantung orang seduduk eromaja. Mun seneng neng eromaja ahli taat ka Allah, ahli ibadah ka Allah, Roma dia bekal Jember. Amin. Mangkana Roma debun Rasulullah parlorokat. Apa roh ketambi celang molos? Enggak. Sampai enggak. Naparo kata nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Ro kata 2 pertama debun Rasulullah. Apaan? Pertama bejengi. Euy. Bejengi romana. Bejeng apa? Bejeng sunnah. Mun farduna ka masjid. Tahajud eroma, rawatib eroma. Nggih. Duha eroma bojongi. Orang dina salah latih bojongi. Aduh salbut romana. Beda tade. TV kan sehari semalam tak buambu. Beda tade. Penyaring. Beda tade. Saya setel nih beni. Beda tade. Ngastet eroma debun Rasulullah. Bahkan gambar-gambar jakor sabak eroma aja. Kadang reng bini nak paha futu nyeklak. Tak kodungan alboron. Kok kang ngeker-ker. Sokon regesen. Kekele posak dipeces. Nyandeng dina posak dibaut. Leer panuwen. Muana cereubeueun. Pahaning kang. Benih karo malaikat make tamu iya buru. Bener engki. Penyaring bener ki. Pola terpaksa sampean nyaba foto. Sabak foto ulama. Kepo nyanyar. Kita betah. Ya ke Kholili Yasin. Ke Khori. Ya pola pajur wae berpataber. La coba agari mun teh alam tibi siapa sing alam jelakan la coba ongku. Thank you Bu. Aduh engki. Lupan tapok kake kemarin aku. Mida iya
orang yang bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Shollu ala Muhammad. Terus nomor 2 kata Roma aja pun Rasulullah apa? Bacain Al-Quran. Oi, bacain Al-Quran. Beni lagu India be. Tumsi miri jahi janam si maino piar kia. Apa artinya tak tahu kia. Yang lah ngocak kok gaji. Terus mandiran dadi aroma si barokah. Mandiran dadi aroma si amanfaateh. Amin Allahumma. Roma Jember. Beni Roma tingkat keramik, beni Roma si raja. Tapi tergantung odi si orang si duduk nang Roma penikah. Mun ahli ibadah bentoat ke Allah Roma aja bekal Jember. Thank you Pak. Mula Roma Jember make cope arsa lebar Pak. Thank you. Tapi man Roma tak Jember make raja arsa cope. Coba reng dinar ya. Roma nak ini cope tabing keng bini rotoro oca anak rotoro oca legeh. Thank you Pak. Make tak ngakui AC celep. Keng pagelar Roma na tingkat Roma na raja keng bini na ceremi. Anak taro toro ocak tampurat leng auleng mo bener pakai aja bener ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana apa Jember Roma lebih Roma akhirat. Terus Siti Rabi'atul Adawiyah nika bini keng magi bini berdasar ada buali arapah dari bagus seorang bini bu wala bisa ninda orang yang bener make kayak lagi ente nyaman ninda ada Masjid Rabi'atul Adawiyah make bini orang yang sehat langale kuburan ka ada tendewi sampean kapan mulai marende pak karo mana pas ngale kuburan pun are setiap saat kuburan pada kayak bacain Al-Quran di Siti Rabi'atul Adawiyah ting sete ibitong hataman Al-Quran nah beda si ada bu saibu kali hataman Al-Quran. Masya Allah demi Jember Roma akhirat. 2 Yolili Yasin Rabu ya mun kok karo let salad ya korang ya ungke tibi telok terus salamat terus lagi ya wal yabki ala khati'atik mun andi salah ke Allah tuli tangis engki tuli tobat ke Allah kula ben sampean ala kudusa tuli tangis ke Allah tobat ke Allah. Orang bila nangis atas kesalahan ke Allah ini tandanya orang selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak orang bagus ini benih orang setan di dosa. Orang bagus benih orang setak pernah ala dosa karena tak mungkin manusia ini selain Nabi Rasul mun anyama manusia mesti pernah ala dosa ben mesti andi dosa make kiai pada abu kiai tak baik ebrnya mun nggak tahu enteng bini ratin pada ke Holili Yasin pada ke Hori apa boleh pasera yang bagus orang si ala kutusah pas ngapurwaki atau bet ke Allah subhanahu ni ka orang bagus mangana talangkong sabora manusia gadin tomun ala ko maksiat sing ngajak sombong manusia ni kamun ala ko maksiat sing ngajak bangga engki iblis bentopoto na elaknat bi Allah sahabat nang rek-rek neraka bi Allah khalidina fiha sak lanceng-lanceng nang neraka Allah anapa karena iblis penikah ala kutusah pas sombong ke Allah. Mungkin orang yang bener saya nggak menolak maksiat pulang kadang bahas sombong dan bangga intar ke pasar selasaan mulai bah intar ke burung burogi kita norongkok gila itu apa engkau intar ke pasar selasaan ketemuan Ben Fatimah murda jejuk
entekuk bang kau ngebingkok lembu deh ya. Masya Allah. Ala ko maksiat bangga. Orang enggak pernah kesemalat ngaule pengapuran Allah Subhanahu. Nih, telok terus selamat, jaga lisan, pacumper Roma. Mun ala ko maksiat tuli tobat ka Allah. Terobat jerada pun Rasulullah telok kia kalakoh. Napaan? Pertama, kutun halalun. Rezeki si halal. Manusia ni kamu lah rezeki halal, manusia ni kabejra Pak. Amin kau teh. Lah minum geluh. Jareng pahatu berkat perapaan kiai abidatu. Munatu berkat dek budi, ting perapaan istirahat roa. Ada apa? Kiai ini meniatu berkat kalah kiai namo. Nami bakun rapuan buka apa? Ini kalanya lah ada budi mun parapan kiai murok cek li oli. Mage kopi cek tu apa cek tu sebelum nak apa tu samarin ada iya. Kiai tu berberkat. Tel kapi wa. Terus. Mun la rezeki halal manusia bakal becer. Amin. Pak. Gusti Allah cek cintanah ka orang sing akan bereng halal. Gusti Allah cek cintanah ka orang si alakoh leso tak cuma demi rezeki si halal. Amin. Orang ambender alako gen saare ten paten dele keluar perlo kuning nyetat mulai kolpeto ambu kol lema karo istirahat ngakan istirahat abojong beda tade alandu kan saare beda tade tade keluar perlo kuning bahkan oleh naning sokoni iongkos ning 50.000 kan saare tapi demi rezeki si halal orang gak penikah si paling ika cintai bi Allah. Amin Allahumma. Terus Pak sekakan dan gula ajunan sedepak katabu rebu mun iumpam akin ke kendaraan pada ben mobil wah. Ada mak pada ben bensin itu sampean andi sepeda motor make anyar lah mun bensinnya campuran aja rebut sampean male sepeda motor PCX 2000 salekor 34 juta hargana keng bensinnya campur kemi aja rebut pada ben manusia mun lakakanan campuran antara halal ben haram bahkan lebih banyak barang haram manusia bakal aja rebut soro apa jeng senyoro sekelero arapa aja rebut soro antara ke pengajian saratain tar kalau gigir melolo arapa aja rebut soro cek ngal-bengal kalah kena jen atel-tel arapa aja rebut engkau lo unjuk rasa bi orang bini riben bedo unjuk rasa kan kok kiai pun mun lakon ini laki kapi orang bini tandi lako bener bu lakon ini laki kapi manja reng laki alandu reng laki abulence reng laki nyiram reng laki nyelok aing reng laki atana reng laki asapuan reng laki ngancu anak reng laki reng bini reng karo setong tugas apa toro oca ketimun esoro mance mangkat meleta ala kuatel tel mulolor wa ngocak ni bini bebe mida iya makai torot meleta ngunceng boleh Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad detikir pikir manusia mulai ibadah tak pakai semangat ini pak bajang lalak colak ibadah lah tak pakai semangat pikir mungkin ke kanan dia campuran antara halal ben haram bahkan banyakan bareng haram mah keng kendaraan pak make tuah kor bensin tak campuran insyaallah normal aduh tang mobil ki ibu dulu arwah tahun belum bolo nyaman alpat keng apotongan keter
Keng make keter waton belung polo, gula bensin aja gebu. Gula tanda ke pertalit pak. Apa? Pertama. Gula tanda eceran kapom full. Tanya ki ke supir minta apa saja. Pertama dia kalau ngabele beni minta tambah. Aku agak segelis bila kau benyar beri malam sukeluan. Ngabele cek pertama kiai terus tambah amplop. Enjak. Ya boleh tambah kalangkong du bae buang ada iya. Kula tanda monejar bakun pertama jo. Alhamdulillah normal. Kabongkalan wung, kasumenep wung, kabener wung, arapa normal, bensin tak campuran. Pada makai manusia nih. Kalau jalan kula ben sampean tak campuran. Selalu halal, halal, halal. Insya Allah normal manusia. Bejeng bagus, berjamaah anak istiqomah. Insya Allah orang bagus, akhlak bagus. Anak apa? Kakanan normal, kakanan tak campuran. Amin. Allahumma. Nomor setong. 2. Terus bejre. Terus. Nomor 2 bu daguna Rasulullah wa mujalasatul ulama. Palebur along polong ben para ulama. Palebur along polong toju ben para alim, ben para habaib. Makin beda orang ngocak engkau cinta ke Rasulullah. Keng foto na Rasulullah ikocai. Foto na Rasulullah esake. Cinta apa gak dia? Cinta dia. Pertama taat. Deh iya. Engki. Allahumma sholli ala Muhammad. 2 ar-ridho, ada cinta. Sampean mun cinta ka Rasulullah, foto na Rasulullah, cintai bi kula ben sampean. Nika nyaman cinta. Mangkana tero becel kula ben sampean, palebur along polong ben para ulama. Pak. Malam yataqarrab bi ahli al-qurub ma qarab. Orang yang tak semak ka orang sesemak, orang panik tak kira semak. Tapi orang sesemak ka orang sesemak bakal semak. Napa artinya? Orang yang tak semak ka orang sesemak ka Allah, sampean tak kira semak ka Allah. Tapi orang sesemak ka orang sesemak ka Allah, orang panik bakal semak ka Allah. Allahumma. Allahumma. Mantar along polong aben ulama sampai ke akhirat. Mangkan sampean ku laku jadur nyolodur ka cibi. Euy. Euy. Jadur nyolodur ka cibi. Arapa? Empian di kecelo. Itu termasuk engkok dia apa? Arapa manusia yang muncelo apa boleh manusia? Pao boy muncelo. Jual tong setong. Tak kira baju. Pakai baju. Muda. Mune jual tebesan. Mula sabungkai. Mula sabungkai tebes. 1 juta. Makai secelo pada harga 1 juta. Arapa barokah nasi manis. Pada benpian mangken nih hadir ke pengajian, maka tak nangkep pengajian, gencerna pada ben nangkep pengajian. Jadi mun Pak Rifai oleh 1 juta gencerna, sampian pada oleh 1 juta. Gencerna. Keng mun derajat tak pada. Mun Pak Rifai oleh 1 juta derajat sampian oleh 10. Minta pada senyanguin ke khori Pak Rifai ka kita nyombang. Karo mata de berkat. Bener ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Parombongan ku laku ke apa nih? Masya Allah. Laskar kapi rombongan bun sampian di akhirat. Awal bi ulama. Siapa sing awal? Ustadz Suryo. Mari penikah. Yaduan pole. Ke Masduk. Pas ke Sarkawi. Pas Ustadz Wafi. Ke Khalil. Terus pas Kiai Abdul Aziz Syahid pada ada boleh ke Khalili Yasin sampai malaikat kasambu pulang rombongan cek benyan turun malaikat ngi banyak dia ada bu Kiai Khalili Yasin tebesan niku ada bu malaikat ia mu tebesan masuk paiko iku gelu bahasan orang yang bener gelu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantar oleh barokah kula ben sampean. Amin. Along polong sampai ke akhirat. Amin. Sampai ke surga na Allah. Amin. Nomor 3 tero bejre. Tero. Penyaring tero. Nomor 3 wassalawatul khamsi ma'al imami ay ma'al jamaah. Tero bejre dipun Rasulullah. Saya nomor 3. Bajang 5 waktuna zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalakuh kalaban salat berjamaah. Pak,
Salat berjamaah ni hebat. Menapa jangan ketibi 3 juta oleh setong. Mun berjamaah oleh petolekor. Tetapi selisihnya 6 lekor. Salat berjamaah tak ada saya terima. Kalau seorang saya terima imam akhir ben makmum maka bi terima bi Allah. Tak ada saya khosok. Kalau berde makmum khosok ke seorang akhir bi Allah kapi bitong khosok. Salat berjamaah. Bila salat berjamaah di masjid. Salat di masjid. Jarang saya semak re, semak re senakal. Jangan ngaleng ke. Lain di dia ija. Coba ting salat Jumat, gelek ki. Gelek salat Jumat kok tanya orang yang bener. Saya datang kada, saya jauh apa saya semak. Cara norok kaki tak Jumat kake. Kau tanya ke laki ya. Saya datang kada, saya jauh apa saya semak. Saya jauh, mun saya jauh kalau 11 rateng lah. Saya semak reki dingin aki. Mun tak ada imam baca khutbah haram mi ongke. Ngaleng marah. Bahkan ulama mulai lama debu. Salat Jumat, saya datang lu ben saya datang di budi lain kencerna tak pada. Saya datang lu nang sop pertama pada men asuda ko unta setong. Torot makin ngucap amin. Torot ke apa? Kok lesu tele senyora bu. Seledikan di TV. Media iya dengan bener ya. Lambu ujung-ujung kok boleh. Gelura. Ujung boleh. Ini ser ya ujung deh. Terus. Sedatang lu pada ben asoda kau onta setong. Kemudian sop kedua pada ben asoda kau sape. Kemudian pole embi. Kemudian pole ajem. Kemudian pole telur. Kabudi pole telur. Terus telur sedibudi tamanco. Iya minta tamanco ate. Jareng seong ke imam ting para ngulo ka salam. Mulai na sandala orang saya tambi. Taman. Panyareng taman. Mangan telok nikah. Trofa cirukul ben sampian. Rezeki halal, palebur along bolong ben ulama, pejang lemak waktu nah kalaku kalaban salat berjamaah. Mantar muka tati ilmu sebaraka ben manfaat. Ben mantar muka kapi pengorbanan Pak Rifai. Etrai maka bibi Allah. Mangkene kakan ngakole boleh. Tasakuran Roma ngakolen benga sepona. Mantaran doa ben sedekah kapi pada abi Allah. Sampian ngakolen benga sepo tende Pak Rifai bagus Pak. Bagus keng mun sampian tak mampu cek ninde Pak Rifai rela kar orang sukses engkau mun ke Malaysia ruas ala sini edina engkau pada ki yonceng orang sukses pasti banyak pesena agak malam setiap hari beda acara banyak abiin mun 30 juta lober kiai ini sejauh kedua mungkin 5 jutaan kalurah Njat agar ada pak je. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak mampu kalak samampuna. Nggih. Mun sampean tandi cagreun ja utang, Pak. Utang dingi tagi pahacaro kagage. Tina kalak beudeuna. Pada ben sapen benereng matur ka Kiai. Are terakhir Pak toron ko ya. Iku wa bede ke holili yasin mun kaki ben ko syukur ketemun lah. Iya terus mayu. Beda orang lambak matur Kiai, cabis pematur Kiai. Apa cong? Abdi nembuk mate. Terusnya dekat nembuk. Bagus cong. Yang tadi penapa Kiai? Kalau semampu na cong. Tekan nase bencukok sekerak tuh. Ya kagak cibi melarat Kiai. Ya mun tada boleh cong magelek kolek ro bade. Le kolek derep. Ile kolek ro kolen semangka. Kolen gedeng, kolen nangka, kesedekah. Pada cong. Oh sami. Pada. Karena Kiai ada bu pada bah ngimpok Pak. Kolen semangkah, nangkah, gedeng. Kempok ting oleh sepikap ibu kon Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apa cok? Nyadakan nambu. Nyadakan apa? Kolek. Kiai nero erekan sape. Mantel Kiai. Engkoro erekan sape bi kaki cok. Bah, cepun ajunan sami. Iya pada cong. Keng jaga sedekah kangkok. Bagi pasal, iya bagi sape, bagi embi, bagi mutak, niatnya dekain embun. Oh sekadin, iya. Bon mulai ketemu bon sape kesedekah le kole, wape kakan, sedekah embu.
Yambi kakan sadaya nembu. Ya tak kakan sadaya nembu. Mare mulai de Pak karo mantedung. Embu ndeteng ilmu mimpi Pak. Jember terak sambil misem. Napa debu nembu kalang kongcong rem kerem membende Pak. Sengkok sudah jember cong rem kerem mende Pak sakalangkong kolek Pak. Mangkante debi sampean kapan mulai karo mana maren pakan disapi nero. Kan bener bero ya kakan peh sadeka nembu. Kan ngocak embu nilem kopur ngarayam bener ngaracek melarat tangara engkok roy kirimin reboy gelu-gelura mantar doa Pak Kapi amin Allahumma amin sakadin to pemator orang ben lebih na anyu na pangapora mantarmu ketati ilmu barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah amin Allahumma mantarmu keten kula ajunan epreng lanceng umur berkat umur bisa tapang kipole ilmu suasana selangkong sampurna Allahumma amin akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.